Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe yerereye banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kw'igenekerezo rya 13 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo mu bice vya Minembwe na Mikenke. Urugamba rurakomeye wari kare naho nuko ni mu gihe kandi mu gisagara ca Uvira naho hakomeje kugenda hakorwa deployment yo ku rwego rwo hejuru mu rwego rwo kugira ngo twumve ibiri kugenda bibera kuri tere. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umutamu uri kubidukurikiranira ibiri kubera hariya aho agiye kutubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza bugirana mumenyesha makuru. Yego twirirwa nyamahoro ya Yezu Kristu. Ndagira ngo tudatinze tubanze tubwire mu mfunyamfunyo abadukurikiye ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari buze kwibandaho, aho rero turi buze kurabiramwe ibijyanye n'ikoranabuhanga rya gisirikare rikomeje kugenda ryubakwa, aho bivuga ko izasarambwe ziri guteganya kuba zamanura indege bitewe n'uko FARDC iteganya kongera gukoresha Sukhoi 25 ndetse na za CH4 bikaba biri gukorwa mu bihe bice. Ni mu bice cyane bya Minembwe Mikenke, muri ibi bice rwose byo muri site Kivu bigaragara neza yuko ibintu byakomeye. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara mu misozi itandukanye, aho bitangazwa ko FDNB na FARDC bakomeje gukora deployment nyuma y'amakuru akomeye DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement bakusanyije avuga ko izasarambwe zatangiye iki. Izasarambwe barimo baravuga yuko ngo zatangiye kwegereza bikomeye cyane abasirikare mu bice cyane bashaka ngo kwigarurira mu rwego ngo rwo kurengera abo muri aba banyamurenge ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi. Turababwira rero ibikomeje kugenda bigaragara kuri Shadow Commandement, aho rero bivugwa ku rwego rwa gisirikare rushobora kuba rugiye kuzanirwa undi muyobozi ukomeye nyuma y'uko Brigade General wari uyoboye ingabo zo mu karere ka 33 ka gisirikare apfuye. Yitwaga uyu mugabo uyu mugabo yitwa General mu by'ukuri wenda ntago akunze no kugaragara cyane, ariko ni umujenerali ukomeye cyane. Ntavuga buriya no kumuvugaho rimwe na rimwe umuntu yavuga yuko ari ukwigengesera bitewe n'uburyo yagiye yubahwa. Yego, ni umugabo ukomeye cyane yitwa Mwaku Mukuru Daniel, niwe wapfuye. Ubwo dutegereje rero undi bari buze kujya gute kuzana. Yes, turaza kubihuza n'amakuru akomeye ari kuvugwa ko kuri ubu ngubu General Hamuri Yakutumba William avuga ko ariwe kuri ubu ngubu urongoye ibikorwa byose bya gisirikare muri ibi bice. Ibikaba bivuga ko bishobora gutera imvururu zikomeye mu bazarendo bo mwabiriya bice. Ngira ngo uyu Hamuri Yakutumba yarasanzwe ayobora icyama kiswe Mai Yakutumba cyari gisanzwe kibasira abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Kuri ubu ibi byose rero bikaba byashyize ibyago bikomeye ku banyamurenge na mu bwoko bw'abatutsi bari mu gisagara cya Uvira. Turinjira Uvira indani tubabwira ibiriko biragenda biboneka muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira zone occupée uko bihagaze, turebera hamwe kandi base militaire uko imeze. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibikomeje kugenda bibera kuri position defensive, aho rero bivuga ko FDNB na FARDC bubatse ubwirinzi budasanzwe mu bihe bice. Mu bice cyane byegereye ikibuga nako ikiyaga cya Tanganyika ndetse no mu misozi yerereye hano mu kibaya cya Ruzizi, nabyo bikomeje kugenda bigaragara neza yuko rwose bafite coordination yo ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi tayari ikoranabuhanga rihambaye ryamaze kuzanwa rya dispositif de vision nocturne biro n'ibyuma bireba mu masaha y'ijoro. FARDC mu gisagara cya Uvira ikaba
yamaze kubyicarana kuko ivuga ko isaha iyo ari yose intare za Sarambwe zishobora kwinjira muri uyu mujyi zihishe. Banywanyi, ni paji ikomeye tugiye kurebera hamwe ibiriko biragenda biba, turaza kandi no gukomeza kugenda turaba ibiri kuvugwa mu bubanyi n'amakungu, turebe ibikomeje kugenda bitangazwa hagati y'u Rwanda ndetse na leta n'intwaro rusange ya Kongo kubirebana n'iberutse kuvugirwa muri Loni. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda vyibonekeza aho abantu benshi mu bakurikiranira hafi biri ko bavuga ko nyuma y'urupfu rwa General Mwaku kuri ubu rugamba rushobora kuba rugiye kurwanwa mu isura nshya, bakabihuza nuko byagenze mu gisagara cya Goma ubwo General Chirimwami Peter yitabaga Imana ahise akurikira operation zikomeye. Bamwe ro baravuga ko isaha yabigeze. Turinjiro turebe kandi bivugwa muri Twirwaneho ndetse n'iza Sarambwe. Niba ari ubwa mbere dukurikiye banywanyi, tuconda sabone dukomeze tubana mu buryo bwiramvuye, kandi hano tubagezaho amakuru akomakomeye yarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama, tuyaherehe? Reka amakuru tuyahere mu by'ukuri kuri iyi nkuru yakomeje kugenda ivugwa cyane n'abantu wabonye yuko ari agahinda gakomeye cyane nyuma y'abantu 200 bamaze gupfira mu manuka y'ubwato. Yabereye he? Yabereye ni impanuka ebyiri mu by'ukuri z'ubwato zabereye mu ntara ya Equateur muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego, ingezeho mu kanya nayo mpamvu tutigeze twibwira wenda abadukurikiye mu mfunyapfunyi, aho mu by'ukuri wenda dushobora no kuza kwigarukaho mu buryo burambuye, ariko mbira abantu yuko izi mpanuka zice abagera ku 193 urumva barakika benda gushyika kuri 200, ndetse kandi ukurikije n'abakomeretse n'ubundi 200 bashobora kuza kugeramo. yego, hagati aho twihanganisha imiryango y'abagize ibyago, abapfuye tubifurize iruhuko ridashira. Yego, ubwo rero urumva abandi baracyasakishwa. Ni impanuka zabaye tariki ya 10 ndetse n'iya 11 2025, ariko nyine ibijyanye no gukusanya amakuru y'abitabye Imana cyangwa amaze kuboneka twabimenye mu kanya gashize rwose. Yego, ngo byanatangiye no kwemezwa nyine mu itangazamakuru ndetse na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugenda babisobanura. Ni muri agahinda mu by'ukuri wenda umuntu atanavugaho byinshi cyane, ariko navuga ngo ubu tuvugana abaturage bongeye guhaguruka barahagarara, baravuga bati rwose bashyireho uburyo bwiza bwo kugenzura imikorere n'imikoreshereze y'ibigenda mu mazi. Ubwo no kuvuga ngo ni amato ndetse kontrole yose baravuga basaba ngo igihugu kigire neza, bijye bigenda neza, kuko ngaba abapfuye n'ubundi biragaragara neza yuko byatewe n'ubundi no gupakira ibirengeje ubushobozi, ndetse bikanavuga yuko byanga bikunda hari harimo ibijyanye no kutubahiriza amategeko n'amabwiriza yo kugenda mu mazi. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane giterwa na organization y'igihugu muri rusange. Ubundi watwinjiza muri ubujura bagenda mbabwira none birimo biragenda bivugwa ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo cyane muri iyi misozi ya Minembwe, kuko naho tuhafite amakuru menshi. yego, mbere y'uko uri buze kutwinjiza tureba ibiri kuba, reka dure ku bijyanye na Securite Generali. Turaba twinjiye mu buzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ndatangira mbabwira ko abaturage bamaze igihe baterwa agahinda n'ibiri gukorwa na FARDC na Wazalendo, kuko bavuga ko bari kugirirwa nabi. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ryavuze ko rigiye gutabara abaturage bari kwicwa n'ingabo zirimo iza FARDC, iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse na FDLR. Byatangajwe n'umuvugizi wa AFC ku rwego rwa politiki bwana Lawrence Kanyuka, aho yavuze ko abatazakomeza kumva imibirogo y'abanyekongo bamaze igihe bicwa n'ihuriro ry'ingabo za Kongo. Avuga ko bagiye gutabara vuba na bwangu. Uyu muvugizi yabwiye imiryango mpuzamahanga kudakomeza kureberera ubwicanyi bukorerwa abasivili mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko ibi bikorwa n'igisirikare cya Kongo ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro. Yakomeje avuga ko uduce turimo ahitwa Kibati, ahitwa Kasopo, ahitwa Bibwe, ahitwa Hembe, ahitwa Ruhinzi, ahitwa Kitwe, hose hakomeje kugenda habera ubwicanyi bukomeye bukorwa n'aba barwanyi.
asobanura ko ubwo bwicanyi butaberemo butakomeze kugenda buba aha gusa ko no muri Uvira buri kugenda bufata indi ntera yamaganye kandi yivuye inyuma ubwo bwicanyi n'ibikorwa bya kinyamaswa ndetse n'imvugo z'urwango zikomeje kujyana na biriya bitero. Mu gusoza agaragaza ko AFC idashobora gukomeza guceceka, ashimangira ko igiye gutabara abaturage bamaze igihe kinini bari mu gahinda gakomeye gaterwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hejuru y'ibyo navuze ko aho ibyo bitero bitegurirwa hose bagomba kujyaho bakabicecekesha. Ibiro bikaba byahise bigaragaza imyiteguro ikomeye igaragaza izasarambwa ibyo zigiye gukora. Mutama ndagira ngo rero twinjize mu nkuru nyirizina uduhe ishusho y'ibiri kugenda bitegurwa ku rwego rwa gisirikare. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere abantu banyemereye tubanze duhere muri ibi bice uvuye uyu muhanda uva Kamanyora Uvira, bigaragara neza yuko hari ibitegurwa bikomeye cyane. Mu minsi yashize twatimo tubwira abantu abasirikare bo muri Repubulika y'u Burundi yego neza yuko barimo barashaka kuza kwinjira ahangaha. Biravuga yuko hari abasirikare binjiriye ahitwa Gihungwe ndetse n'ahitwa Nyamitanga, tibagiwe no mu gace gaturanye ahangaha kayitwa Ndava. Ubwo ndimo ndavuga ibice byo mu gihugu cy'u Burundi kandi abantu babyumvishije. Yego binjiye mu rwego n'ubundi rwo kugira ngo baze binjiriye muri ino Premiere Ruzizi uvuye Kamanyora ukaza muri ibi bice bya za Ruvuge kugira ngo wajye wumva kenshi ko hajya habera imirwano ahitwa za Katamba, ahitwa za Ruberezi. Aho hose ngira ngo urabizi yuko M23 yagiye ifatamo uduce tumwe na tumwe, ariko hakagira n'utundi duce tumwe dusigara mu maboko y'abarwanyi ba Wazalendo, FARDC ndetse na FDND. Yego n'agace kitwa rwose Kigurwe, ubwo niko gaturanye neza n'aka gace ko mu Burundi. ngo nimvuga Kigurwa abantu bamwe bahita bumva Ndunda, wambutse Ndunda uhita winjira mu Burundi ahitwa Kabunuzi. ahangaha hose ngo abasirikare b'abarundi bapanuye bazengurutse ahangaha ubundi ni ku mupaka, ariko bamwe ngo banatangiye no kwambuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nk'ubu ngubu barinjiye neza hafi ya centre de santé ya Ndunda. ubwo rero ngaba ngo baje kwataka bikomeye cyane, kuko ngo M23 yari yatangiye kwinjiza neza abarwanyi bayo ngo bari mu butasi rute nationale nimero 5. kugira ngo urabizi ko zasanze aho M23 yigeze kuhagera za Rungutu, nuko nguko za Runingo. urabizi neza yuko akontrole bikomeye cyane natwirwaneho. biravuga ko rero abarundi batangiye kwinjira ahangaha kugira ngo babe bagira gute batangira intambara ikomeye cyane, kuko ngo batangiye guterwa impungenge n'aba barwanyi ba M23 barimo baroherezwa muri ibi bice bituwe cyane n'abanyamurenge. rero bimeze nabi cyane hano muri Kiriba ku rutindo, hari urutindo rwa Kiriba kuko hacamo umugezi wambukiranya ijya no mu gihugu rwose cy'u Burundi. byumvikane ko rero mu by'ukuri binanga bishobora kuza kurushaho gukomera. iki kibaya cya Ruzizi, Premiere Ruzizi ashobora kuza gukora imirwano ikomeye cyane winjira neza muri Uvira. ubwo ngira ngo abantu barabyumva. hano za Kawezi aho hose harimo haravugwa mu by'ukuri atake ku mpande zombi, winjira neza mu mujyi wa Uvira. ibintu bishobora byatangiye ryari ibyo? ni ukuvuga ngo byatangiye amasaha y'umugoroba w'ijoro, ariko biri kugenda bifata intera bitewe n'uko abasirikare b'abarundi barimo baragenda bakwira imishwaro. bagiye banabonwa n'abaturage bamwe bari mu bikorwa by'ubuhinzi muri iki kuva mu gitondo kugeza na magingo aya ngaya biracyari kugenda bigaragara. Yego, kugeza ubu haba hari umuturage wenda byahungabanyije akaba yavuye mu mitungo ye yerekeje y'ubuhungiro? kuko bitari byatangira kugira affection, niko navuga ngo bigira ingaruka bitewe n'uko batari batangira kuvuza amasasu. ntabwo abaturage bari batangira kwimbuka, ariko urumva amakuru bahanahana yiganjemo ikintu cyitwa amakuru y'ubwoba.
hagati aho rero mbere yuko n'ubundi turi buze gukomeza utubwira ibiri kubera mu bice bya Rucuru na za Warikare, reka tuvuge iby'amakuru akomeje kugenda yandikwa avugwa ko hari abasirikare b'u Burundi bakomeje kwinjira muri Kongo. Ubwo turagaruka tujyana no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru naho duha ishusho y'umutekano uko bihagaze kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icyenda 2025. N'uruhererekane rw'imodoka nyinshi zuzuyemo abasirikare b'Abarundi n'ibikoresho zikaba zivugwa ko zimaze iminsi zigaragara mu gace kahitwa Kaburatwa mu ntara ya Kibitoki mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi zerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko aba basirikare bitwaje intwaro nyinshi boherejwe kongera ingufu mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bikaba rero ari ibintu biri kugenda bivugwa ko bari koherezwa mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho bazakorana n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za Wazalendo mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 na Twirwaneho. Kuva mu mpera z'indwi heze nibwo abatuye mu mudugudu witwa Kaburatwa muri zone Buganda babonye amakamyo nibura 30 yuzuye abasirikare bafite ibikoresho byinshi. Umuturage wo ku muhanda wa gatandatu yagize ati bahanyura buri munsi berekeza ku mupaka wa Kongo. Bivugwa ko aba basirikare baturuka mu birindiro byinshi byo mu Burundi no mu bigo bitorezwamo birimo ahitwa Cisemera, ahitwa Mudubugu, aherutse kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye nk'uko inkuru itangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi ikomeza ibivuga. Nk'uko amakuru ari guturuka mu nzego nyinshi zaho abitangaza, muri izo ngabo harimo n'abahoze mu gisirikare, abagize urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD, hamwe n'abasore binjira mu gisirikare bavuye mu batojwe gukoresha intwaro ziremereye, n'abarimu baturutse mu mitwe y'inyeshyamba z'Abanyarwanda bakorana n'ubufatanye n'igisirikare cy'u Burundi. Umwe mu basirikare bo muri ibi bikorwa utarifuje ko amazina atangazwa yasobanuye ko ubutumwa bwabo ari ukongerera ingabo z'u Burundi zimaze igihe kinini zikorera mu misozi miremire iruhande rwa FARDC. Abanzi bakaba bagomba guhangana nabo ni Red Tabara, FNL, Twirwaneho ndetse na M23 nk'uko babisigura, bakavuga ko ariyo misiyo ikomeye iri kubajyana mwabiri ya bice. Nuko rero amakuru ari guturuka hariya mu Cibitoki ariko arabisigura. Naho rero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kumvikana naho inkuru z'agahinda, inkuru mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ari ibyago bikomeye cyane ku baturage. Haravugwa amakuru y'umuturage umwe wishwe nyuma y'akavuyo gakomeye cyane k'ubusahuzi ndetse n'amasasu menshi yavugiye mu bice bya teritwari ya Rucuru. Ngira ngo watwemerera iyi nkuru nayo tukayibagezaho none ahangaha. Yego tubwire. Nibura umugabo umwe yarashwe n'abantu bikekwa yuko ari inyeshyamba za FDLR zahoze ari Abanyarwanda bavuye mu Rwanda mu 1994. Uwo muntu biravugwa yuko yishwe ku wa mbere tariki ya mbere Nzeri 2025 mu mujyi wa Kibirizi muri groupement ya Mutanda, ni muri sheferi ya Bwito, hakaba muri teritwari cyangwa se akarere ka Rucuru. Yego. Amakuru atugeraho aremeza yuko anga muri Kibirizi agana mu masaha y'isa 12 za nimugoroba, amabandi ngo yinjiye mu gace ka Kibirizi nyine ngo batangira ubwicanyi ariko bugendanye n'ubusahuzi. Uwishwe rero bikavugwa ko ari se w'abana 10 w'umugabo nyine ndetse ngo n'abagore 2. Yishwe nyuma rero mu by'ukuri ngo y'igihe kitari gitoya atongana bikomeye cyane n'abo bicanyi bari barimo banasahura. Bikavugwa ko ngo aba bantu bakoze amahano mu bice byinshi ahitwa muri Butega ndetse n'agace kitwa Kabanda. Bikavuga ko rero ngo amazu menshi yasahuwe ndetse andi agasenywa bitewe n'ibyo bikorwa by'amabandi. Ibi ngibi nanibutsa abantu ko ari ibice bigenzurwa n'umutwe wa AFM 23. Bivugwa ko ngo batabaye ariko bagatabara mu by'ukuri hari abaturage bari barangije kwangirika bikomeye cyane. Birumvikana ko rero mu by'ukuri mu bice M23 bagenzura
haracyagaragaramo ibibazo by'ihohoterwa ndetse no kugira gute no guhungabanya umutekano w'abaturage, byumvikane ko bagifite akazi kenshi. Yego nibyo Mutama, dukomeje n'ubundi n'aya makuru tukareba zimwe mu ngingo zikomeye ziri kugarukaho, n'ubundi tukajya mu gisata kirabana n'ububanyi n'amakungu. Turahita tugaruka ku nkuru iri kuvuga ko Afurika y'Epfo yimye visa abanyekongo bashaka kwitabira ibiganiro bya Thabo Mbeki. Ubwo turahita tugaruka dukomeza tureba n'ibindi. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yimye visa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bashaka kwitabira ibiganiro by'amahoro zateguwe n'umuryango wa Thabo Mbeki. Uyu muryango wateganyije ko ibi biganiro by'amahoro bigomba guhuza abari mu butegetsi bwa Kongo n'ababurwanya nk'igice kigize inama ngarukamwaka ku mahoro n'umutekano iba kuva ku itariki ya 3 kugeza ku itariki ya 6 z'ukwezi kw'icyenda buri mwaka. Ariko muri uyu mwaka nyine wa 2025 niko bizaba bihagaze. Mu butumwa harimo umujyanama mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagize guverinoma y'iki gihugu Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi, Derise Senga, Seti Kikuni, Jean-Marc Kabundi, Corneille Nanga uyobora ihuriro rya AFC, Matata Ponyo na Thomas Lubanga uyobora umutwe wa CRP. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kohereza abo mu butegetsi bwe, asobanura ko abanyekongo badakeneye umuhuza mu biganiro byabo kandi ko ibiganiro bitegurirwa hanze bigamije kubayobya. Fayulu we wagaragaje ko yiteguye gufatanya na Tshisekedi mu kurwanya umwanzi bahuriyeho nk'abanyekongo. Yatangaje ko atazajya muri ibiganiro bitewe n'uko uruhande rwose rw'abazabyitabira rudasobanutse. Agaragaza ko Thabo Mbeki akwiye gushyira imbere ibiganiro bizabera i Kinshasa. Kabundi wabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi mbere yo gushwana na Tshisekedi yatangaje ko Afurika y'Epfo yamwimye visa yo kujya muri ibi biganiro kandi ko ubutegetsi bw'i Kinshasa aribwo bwabiteye. Yagize ati leta ya Tshisekedi ihinda umushyitsi imbere y'ukuri ku mabwiriza ye. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yanyimye visa bimbuza kwitabira inama mpuzamahanga y'amahoro itegurwa n'umuryango wa Thabo Mbeki. Ni ukuri ko gutanga visa ari igikorwa cy'ubwigenge, ariko kuyima utavuga rumwe n'ubutegetsi bisabwe na guverinoma y'iki gihugu ni ukurenga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu. Ishyaka RJD rya Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryari ryiteguye korohereza abarihagarariye muri ibi biganiro, ariko guverinoma ya Afurika y'Epfo yabimye visa n'ibindi byangombwa bikenerwa mu rugendo. Riti nubwo twari dufite ubushake bwo kwitabira ibi biganiro, abaduhagarariye ntabwo babonye visa n'izindi nyandiko z'urugendo nk'uko twari twarabyemeranyijweho. Iki ni ikibazo kiturenze gituma kujya muri ibi biganiro muri Afurika y'Epfo bidashoboka. Jean Claude Kibara wabaye minisitiri ushinzwe imirimo ya leta ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 yafatiwe ku kibuga cy'indege i Kinshasa ubwo yaragiye muri Afurika y'Epfo kwitabira ibiganiro. Visa ye yarafatiriwe n'abakozi bo mu rwego rw'abinjira n'abasohoka. Nanga uherutse kubwira abanyamakuru ko niba Tshisekedi adashaka kohereza abantu be mu biganiro bizateguwe n'umuryango wa Thabo Mbeki, abandi banyekongo babishaka bazajyayo. Yateguye ko azohereza itsinda rinini rya AFC, ariko ntibiramenyekana niba koko barabashije kuba bagera muri iki gihugu batarakumiriwe. Aba rero ari amakuru akomeje kugenda agarukwaho. Navuga ko iyi ni politiki ikomeye iri gukinwa ku rwego mpuzamahanga. Mutama, birumvikana cyane kuko bivugwa ko n'ubundi biriya biganiro bishobora kuba harimo n'akaboko ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, binashobora kuba birimo ibitegura leta y'inzibacyuho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva rero Tshisekedi Chilombo nawe yagize gutya ararakara nyine afatangira gufata ibyemezo bikakaya bifatira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kugeza ubu twaza kwitega iki mu gihe ibi biganiro bamwe batabyitabira, ariko abo kwa Nanga ngira ngo mu kiganiro wabonye ko bo ari ibintu bari bakeneye. Turaza kwitega iki Mutama?
mbona ukuvuga ngo n'ubundi igihita gikurikiraho arakomeza gufatwa kuri Tshisekedi, arakomeza gufatwa nk'umuntu udashaka ibiganiro, akomeza afatwe nk'umuntu nyine ushaka intambara, aribyo bikomeza kwenyegeza rero intambara muri Sud Kivu, ari nacyo gisubizo n'ubundi ngira ngo ubona cyatangiye gushakwa. Umutwe wa M23 ejo bundi bakora inama cyangwa se ihuriro ry'abanyamakuru cyangwa se ibiganiro n'abanyamakuru, babonaga yuko nyine barimo baragaragaza yuko bagiye gutangira intambara ikomeye. Rero ubwo hariya bajya ni mu bijyanye na politike, ni ukujya kuvuga yuko nyine kuko Tshisekedi adashaka ibiganiro bagomba nabo kuguma mu ntambara. Nicyo gisubizo, biragaragara ko intambara igiye gukomeza kurushaho gukomera. Yego, kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa ko buri ruhande rwose ruri kwitegura. Ese izasarambwe zo nko mu bice bya Goma, amakuru ufite nameze gute y'ibyo bariko baragenda bakora? Muri Goma hakomeje gukorwa ibijyanye na logistique, ibijyanye no kongera ibikoresho cyane cyane, bikanavugwa ko hari ubufasha bukomeye cyane buri guturuka mu ba diaspora ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane, sibyo yuko basigaye banafite n'abafasha bandi batandukanye. Birumvikana bo hirya no hino mu gihugu bashaka byanga bikunda nabo kurya kuri Kivu y'Amajyaruguru, ngira ngo urabizi neza yuko ari icyo gice kigaburira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego, ubwo rero bikavugwa ko ibijyanye na logistique bikomeje kuzamuka. Ejo bundi ngira ngo wabonye uburyo ki gisirikare cyabo cyatanze imyitozo kuri polisi yabo, ukabona yuko ari polisi umuntu yanagira ngo ni igihugu gikomeye. yego, N'ubundi rero nibyo biri bukomeze gufata intera, ibintu nabyo bikaza no gutuma nyine bakomeza guhanahana imbaraga. Harategurwa ibijyanye no kuvana abasirikare, bari abasirikare mu bice bisa nkaho bigaragaramo umutekano, bagashyiramo polisi, noneho ubundi abasirikare bakajya ku mirongo ya mbere y'urugamba. Nayo ni amakuru rwose twarangije gukandagira. Gusa ikindi umuntu atareka kuvuga, baranacyakomeje kugenda berekana nyine ko ku bijyanye n'inzira ya diplomasi ndetse n'imibereho myiza y'abaturage hari icyo bari gukora, kuko ubu tuvugana ibikorwa by'itangira ry'amashuri naryo rikomeje nanone kugenda bikorwa hirya no hino mu bice M23 igenzura, cyane cyane rero duhereye mu mujyi wa Goma. Hari n'ibyavuzwe ko ubona abanyeshuri se bitabira kwiga nk'uko byari bisanzwe nta gihunga? Urumva ugereranyije n'imyaka ishize, ndavuga nk'ibiri itatu, kuko yari imyaka y'intambara, yari imyaka y'imirwano, umuntu yavuga yuko nyine abana wenda bari kugerageza, ariko nanone bamwe ntibanatinya kuvuga ngo wasanga wenda ari igitutu bashyirwa, ariko ndatekereza niyo cyaba ari igitutu cyaba ari cyo kugira ngo abana bajye mu mashuri, byaba ari byiza ku rundi ruhande. Ibyiza cyo twasaba gusa ni uko bagomba guhabwa umutekano uhagije. Mu yandi makuru n'ubundi arebana n'ubuzima bwa munsi ndetse n'ubukungu, uranyemerera turebere hamwe ibivugwa ko Abanyamerika bamaze guhabwa impushya 7 zo gucukura amabuye y'agaciro ya harimo lithium mu buseruko bwa Kongo. Tubihuze n'umutekano. Nta kibazo. Kuwa gatatu hatangajwe ko Bold Metals, sosiyete icukura amabuye y'agaciro ishyigikiwe n'umuherwe w'umunyamerika Jeff Bezos na Bill Gates, zabonye impushya 7 zo gushakisha lithium n'andi mabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasinyanye amasezerano na Cobond mu kwezi kwa munani yemerera iyi sosiyete y'Abanyamerika gutangiza gahunda nini yo gucukura amabuye y'agaciro. Aya masezerano kandi yemerera ko Bond kugura Monamo ifatwa nka kimwe mu birombe binini ku isi bibitse mu butare bwa lithium bukoreshwa muri bateri z'imodoka zikoresha amashanyarazi. Umukozi w'iki kigo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha amakuru ati, imbaraga zacu mu gukora ubushakashatsi ku mpushya nshya 7 zose zibanda kuri lithium, nk'uko amakuru atangazwa n'urubuga
rw'abiyandikisha mu bucuruzi bwo mu y'agaciro abigaragaza. Enye muri izi mpushya arizo gukorera muri teritwari ya Monamo mu ntara ya Tanganyika, mu gihe izindi 3 arizo gukorera muri teritwari ya Maremba nkuru mu ntara yaho Lomami. Izi mpushya zemerera iyi sosiyete gukora ubushakashatsi ku bucukuzi bwo mu y'agaciro agera ku 10 harimo lithium, coltan n'ubutare buzwi nka rare earths. Twababwira ko ikirombe cya lithium cyo muri Monamo nubwo cyatanzwe mu byiciro bitarakemuka hagati ya guverinoma ya Congo n'iki kigo cyo muri Australia cyitwa Avaz Minerals. Avaz Minerals ikaba ifite imigabane myinshi mu mushinga wo gucukura lithium muri Monono. Mu kwezi gushize yatangaje ko amasezerano mashya hagati ya Kinshasa na Cobalt Metals ashyigikiwe na Amerika yo gukora igice cy'uyu mushinga yarenze ku mabwiriza y'ubukemurampaka mpuzamahanga. Kaba rero ari amakuru akomeye. N'ubundi wambwiye uti ibirombe byo muri Warikare biraza kurikora, urambwira uti abazarendo bari gushaka uburyo bakongera uburinzi bigize inyuma za Sarambwe, uranambwira uti n'iza Sarambwe nazo zaba zifite gahunda yo gukomeza gusatira ibi birombe. Bihagaze gute iby'imirwano muri Warikare? Bono umurango Warikare akomeje kugenda humvikana cyane ibijyanye na deployment cyangwa se ibijyanye no kongera ingabo. Uruhande rwa M23 ngira ngo Warikare bura n'ahantu umuntu yavuga ko baruma bahuhaho kubera yuko na gace batanze kari no mu mpapuro za Doha ndetse n'iza leta niza Washington. Ntabwo ari agace mu by'ukuri bashaka kwisanzuramo cyangwa se kugaragara ko baba bashyizemo imbaraga nyinshi, ariko ni agace nanone batapfa guterera iyo ngo barambike barekeraho, kuko n'ubundi no mu bihe bitandukanye tugenda twumva ko hari imbaraga zigenda zishyirwamo. Mu minsi yashize hari agace kagiyemo abasirikare benshi cyane rwose, byavugaga ko ari amakamyo ngo agera kuri 3 y'abasirikare ndetse n'ibikoresho. Bivuga ko n'ubundi ngo bajyaga kugira ngo Wazarendo itazagira gute itazagura ibici, kuko muri iyo minsi bari baherutse gusurwa n'umugabo witwa Somoka kuri Evariste, ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, avuga yuko ngo ibice byose bambuwe n'izi nyeshyamba ngo bagomba kuzabyisubiza, ariko nyine mu by'ukuri biragaragara yuko atari byoroshye. Yego. Naho kubirebana na Ibeni ho bihagaze gute? Mu minsi yashize naho byagiye bivugwa ko umutekano uri kuragenda uhungabana. Ibeni ni ibice birimo igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Yego. Ariko nanone hakabamo imitwe itandukanye nka Codeco. Yego. Hari n'igihe hajya hagera ADF yigira nk'ira ya Kisilamu irwanya ubutegetsi bwa Uganda. Yego. Bigaragara ko naho hakomeza kugenda habera ikintu cyitwa ubugizi bwa nabi nyine bw'abaturage. Hari abasangwa mu nsengero bakicwa, hari abo hari abategwa bagiye mu mirimo yabo ya buri munsi. Ariko mu minsi nk'ibiri ishize ndumva nta makuru mabi adasanzwe meruka kumva. Yego. Cyokoze hari amakuru ahubwo yo mu bice byegeranye muri Ituri, ingabo n'ubundi ngo zirimo ziraburira ko zagerageje ngo zirimo ziraburirwa cyangwa se nyine kwihanangirizwa, kuko ngo bagerageje gushaka kwica Generali Ruboya. Yego. General nako ni Lieutenant General John Ruboya nyine Nkashama ni guverineri w'intara ya Ituri. Wenda ni inkuru tutari twaboneramo amakuru yose. Hari aho bari kugenda babihuza na CLP yowe na Thomas Rubanga, tuzabigaruka wenda. Dore no ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye yaguyemo bamwe mu basirikare ba FARDC. Ntabwo nimo ndakumva neza. Nakubwira ati aba CLP ku munsi w'ejo n'ubundi bakoze imirwano ikomeye bahanganyemo na FARDC, bamwe mu basirikare babiri ba FARDC basiga ubuzima. Biranavuga ko rero ngo hari umugambi ukomeye cyane ngo ngabo ngo zari zifite zo kwica Ruboya. Yego.
ubwo nimba ari abo barwanyi ba FRP gusa nimba ari aba FARDC ntabwo ndamenya mu by'ukuri uko bimeze. Ni amakuru umuntu akomeza gushakaho ayimbitse. Yego, dukomeje n'iyi page y'amakuru n'ubundi amakuru ari kugarukaho cyane ni ibijyanye na Mutamba, ngira ngo wanyemerera nabyo tukabibwira abadukurikiye kuko ni inkuru ikomeye ikomeje kugenda igarukaho cyane. N'urukiko rusesa imanza rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twabibabwiye ko rwamaze gukatira Costa Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera kumara imyaka 3 akora imirimo y'agahato nyuma yo guhamwa no kunyereza amafaranga yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Amakuru yo mu bitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko Mutamba yahanishijwe kumara imyaka 3 adashobora gutora no gutorwa, anategekwa ko agomba gusubiza miliyoni 19 z'amadolari yanyereje. Muri uru rubanza rwamaze hafi amezi 3, Mutamba y'imyaka 37 yakomeje guhakana ibyo aregwa, avuga ko ari umwere kandi ko abamukuriye batigeze bagaragaza impungenge ubwo isoko ryo kubaka iyo gereza ryahagabwaga kompanyi y'ubwubatsi ya Zion Construction ayo mafaranga nk'uko Radio Okapi ibitangaza. Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye ikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isubiramo amagambo y'umucamanza ukuriye inteko iburanisha Jacques Kabasele avuga ko Mutamba atemerewe gukorera imirimo ya leta cyangwa ishamikiye kuri leta. Urwo rukiko mu murwa mukuru w'Kinshasa rwanategetse ko mbere y'uko igihano yakatiwe gitangira atemerewe kurekurwa, yanasabwe kuriha amagarama y'uru rubanza. Abanyamategeko bamuburaniraga bavuze ko umukiriya wabo yagaragaje imyitwarire myiza, ibyo bikaba bigaragaza ko nk'uko bivuze ko no kuba ayo mafaranga ataraburiwe irengero. Nyuma yo gukatirwa icyo gihano ku wa kabiri mu rukiko rusesa imanza, Mutamba ntiyari yemerewe kujurira. Abamushyigikiye bari bakoze imyigaragambyo yo kwamagana itabwa muri yombi rye, ndetse mu cyumweru gishize isomwa ry'uru rubanza ryari ryasubitswe kubera abamushyigikiye hagati y'impirimbanyi zimushyigikiye na polisi ya Kinshasa nk'uko bitangazwa na Reuters. Isomwa ry'urubanza rwe Radio RFI iravuga ko umutekano wari wakajijwe. Mutamba asohoka nk'uko yari yinjiye mu rukiko azamuye igipfunsi. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo umushinjacyaha mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaratanze uruhushya rwo gukurikirana Mutamba mu rukiko. Mutamba yabaye minisitiri w'ubutabera mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu ubwo yeguraga ku mirimo ye, nibwo rero yahise atangira iby'uru rubanza. Mu ibaruwa y'ubwegure bwe yagarutse ku mavugurura akomeye avuga ko yakoze mu kunoza imikorere y'ubucamanza, anashinja u Rwanda nta gihamya yigeze atanga kuba rero ari rwo ruri inyuma y'ibyo urubanza rwe. Yanditse agira ati: birababaje kuba mu gihe ndimo gukurikirana abakuru ba M23 ntunguwe no gusogotwa mu mugongo binyuze mu mugambi wa politiki. Biragaragara ko wacuriwe i Kigali ndetse ugashyirwa mu bikorwa na bamwe mu bo dusangiye igihugu, ugamije kugabanya umuvuduko w'icyo kibatsi cy'amavugurura no gukunda igihugu. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi ndetse na raporo z'inzobere za UN zikaba rero zimaze iminsi zivuga ku birego bijyanye n'abatera inkunga M23. Mu kwezi kwa Mata, minisitiri w'ubutabera yari yobowe na Mutamba yemeje ko bari gukurikirana mu rukiko Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu ushinjwa ubugambanyi no gukorana n'umutwe w'izasarambwe urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Ubushinjacyaha mu rukiko rukuru rwa gisirikare ruherutse gusabira Kabila igihano cy'urupfu, bavuga ko yagize uruhare rukomeye muri ibi bikorwa byo kuba yarahungabanyije umutekano mu buseruko bwa leta ya Kongo. Kaba rero ari ibikomeje kugenda bivugwa. Ndagira ngo rero tugenda tugana ku musozo utubwire kuri ibi bya Mutamba ndetse n'ababihuza n'iyi dosiye y'abayobozi b'izasaranga. Ntabwo ariko no kumva neza uramenyesha ko ndimo biracika cyane. Ndimo ndakubaza bijyanye n'urubanza rwa Mutamba. Bamwe bari kubihuza nuko yari yaraburanishije bamwe mu bayobozi bo mu ruhande rwa Alliance Fleuve Congo badahari, ndetse bamwe bakatirwa ubwo gupfa. Mu by'ukuri haba hari andi makuru waba ubifiteho? Bona andi
ngaba ntabwo byahishwe urebye ari kuri televiziyo tubasha kubona gusa ikigaragara ni uko mu butegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubutegetsi bwa kinshasa harimo urunturuntu leta uyu mutamba we bamwe baragaragara ko bamushyigikiye ariko abandi ntabwo bamushyigikiye kuko izi miliyoni ko kuri isesenguye ubona nawe ashobora kuba ari n'urutose wazinyereje. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumedesha makuru. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kandi ngusaba inkunga ikomeye dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.